Keso tono tinio fa chung isoni kaut ma chung khna lai nai chung iso to haksal sampa ake jiting jaga ba tong phono tini chung bo sra mani somuyo chung isoni kaut ma chung khna lai na tabo purthim biyo ba rike bro ro tinio jate jat ke bron chung makromo bai tang makromo bai kese tabo askal ni somuyo bro ro no phongkro nai ro purthim biyo bai khuye tong ha Almi takuro no jiting jaga tong po bono sumisra ari chung khna lai na nai lai na isoni kaut ma no Kira isa mon chipai thoi anjaran ro so tonai lai tinio ke chung isoni kaut ma tinio chung thu ke chung silai ni ma ke to askalo Eastern Lighting Church of Almighty God inge bai ku ye tong bruk bang mano mkha traso chari ye tini filmo lama bai tu na ye tong nai ro bai ku ye tong ha armi chung so to khate nai ro boisoni kaut ma khupor bai ke chung tik na ong sa ne ma zo to no ma sirio armi chung isoni kaut ma chung pore ne ke no ro wo johon choddoni chui o chung pore ne ke chung no o aron ting o chung pore khle chung nai me na muring ke phaidi bo Eastern Lighting Church of Almighty God bron sang let ma pi ake bron let ma khat ne ron break ke lama phnu tong pia ke bro samung tang tom ba kam de hanya de abono tinia chung bo video dia chung silena Ki ang no Bible verse pon ang riye thane no joto raisa ma che pai thoi anjera no joto khna ledi bo Eastern Lighting Church of Almighty God raw phungmo pho Bible bai god he amaro strosi buktulek boya abono sinai ongke khupor kaham sathing se juda onglayo boima khupor le ifisi doini anjin noini jara chong Bible tomong ke chong por na meyo ang joto no ang por yakari nai rot ma hi se piting tma hinke khatimoni ding o wai sok mo bain raw no le te kho yaw ha himba bole nraw sa sau ni tangmo thai ba ya abul isoni mang nari mo thai se samung ni thai ya samung ni thai ong tong ke hasu ba khan ongano jebru boima bai ke mkha pheraw ye jisuno kha the ke bongse isoni wai sok mo maye pap ni te kho ya mo mayo bose khupor kamle Ari ongmi tiko mole samong kaham tangmo baile maya khathimo ake isoni wang sokmo bai se mayo ari ongmi bo khupor kaham ni khoyetre suda ke thephaye phungyau ke abole gboi khupor kahamle ongya inke chong uchi ero slai khna inke chong uchi sasroni kauthina chongnai pinai phunus plangmo 22 ni 18 chi 19 jara arolet mahin sipi bono chong uchi chongnali pigana bo boini sasoyok mo kaurono khnanai su no ang tikna ongdi mahyo ke hasu bo rawo kau bauke isor bo boio sayok muni kosla bini thingo gbauri nai ake ke hasu bo boio sasoyok mo kau thaironi mohasu taing khrai kuike isor bo boio sayok mo abo hangmo mphang thai bai abo doli msing o tungyok naima thu sungya khenai Kirawo slai ke saha army bo Eastern Lighting Church of Almighty God role Bible bai god yama khese from o brawle arumi bo umtho raisa chingmole 1991 edi China wo se browni umthole bo kautma kam mathai 24 27 no laye se Eastern Lighting Church of Almighty God hinge mongria o mathai 24 27 chung slai ke chung nai kin o ake salka be salthang ri ye nu kha fording nu sum salani phaya nai ma po ongnai ake rowo tre chong nai phimeyo ro chong mayo nu kha fording khese Jesus Christ bong dopeni ma phai male phane arimi brole saw Jesus le phaya tawle broi ongye se phaya abo bongke yang siang bin si sasau no lighting ding ingyo Bosi abo umthoni main leader high priest le akebron leader ni muke zawi sonsi abo yang siang bin ni mamla boyfriend si arimbo zawi sense abo yang siang bin no jisu hinge prochar khiu brole sao skangle jisu chla ong yese phaya tole broi ong yese phaya hinge arumi se yang siang bin no Christ of the last days Almighty God ingyo bongse iso ni samong no
tangsu ni phai si ake yang siang bin kau sake abonole suise laru yau ababu ni mungke the word appear in the flesh tmahingke bongle isoni samuno tangsu ni phai mo omi ake braule fungo smaik sambai smaik ta taule nangsia tmahingke abole arfu somuni pawe chousi taule abo yang siang bin samo kauding kese tongnai hinge sau mahingke yang sian bin le jisu tongmuni pawe si ake dikhu mofo Eastern Lighting Church of Almighty God ni member ongkese dikhu mofo mainai yo ake braule mpa msala ake folak thar Trinity no fo khatuya ake braule sau isole yang sian bin ongyese ake the age of kingdom bozora keni phaimi hinge sau smaik sam okay the age of law smaik ta okay the age of grace ta okay the age of kingdom hinge sau arumi ta ole yang sian biniding se tui khumale mai o hinge sau boding kese braule from aketre christian khathi nairo nole lama kropai thanga se nyu ake Eastern Lighting Church of Almighty God nole soyang isor se tuithe tongo hinge sau braule baptisma no fo khathuya boding kese hamanango browni mthok sa ye tong Hong Kong, New York, San Francisco, mainland China rawo ake braule Christian rono se naisu ye projar ke ko ake browni mtho phaya ongke skrio ake phansing ke keu boding kese braule bang ma brok rono po buthai mo raw pa tongo ake ja uisan bai yang sian bin le 2000 borsi saisine sal oke USA ose tongphai ha brole New York City o tongyese abo umthono tuithe tong ake browni YouTube channel fo tongo The Church of Almighty God enge are umi thausu fu o sanim chumol boding kese kauphi duari ha o bai kho tonga jisu bam prui ongede phaina inge bible samo mayoti are umi jisu sanang moding kese angse jisu hunge phainai se abo phai tumsi mathai sima 24 ni pas o chongno ma umi ani mung o bro bang ma se angse kristo hunge phainai si akhe brau bang mana lama krodinai arimi khathinai raw tikna ongna boding kese seitan samung tangye tongo solainang kheye arimi bible lo torsa ya ongke klai mayu bible ni kauthai o hathuye yarong suye torsana akhe boimano siye tongna abo ongkese boya mano kaham makhe simainai arimi takuro boisoni kautma tinio chungknale ha purthimbiyo bang ma philnai ma isoni kauno toye philnai ma ra purthimbiyo phaye tonga te chini jaga bono sokhaye tonga arimi chungjoto tiknang laina arimi nra obo porno khlaya na brekhe ma tong Jisu Kristo ba bungba sayale ang broi ongye phainai hingeba aketre tere kau chung bangma chung knau arimi chungjoto tiknang laina arbo isoni kaut mano nok na boni ketre mai sonai buskang ponro akebo isoni kaut mano nang joto share kedi nini chha palta khum ko po simaina ding khak sang ha joto na isor